Wow, menulian tu poin itu opportunity saya ke tengah luka yang way pakunun Pohnpei dan we akubur soror ketua wot kan wot niat sistem teriak silu karang kawan teriak teriak kayu orang wot diaran kayu dan we akubur soror kalian tak ketla motai dan nanti kalian ketka untuk senator the one baron there tentang kalian saya dia. Kai person आपने मेलल पकौड़े के लिए पेनीर कटिंग की थी शॉर्टकीट में कुछ सोया किए वो सक्रिय की नीर रंग कटिंग कलांगन वो कतुपल किन किट्टी वो किटिम किट पने sapul mar tapagan kamaran kaway kan kolpet kakalway kit nanuya lamalam horror na sinir katin kasanuti ano yawan. Kamakalata mo yung naman kit kasan kagan warong o kakinir sapul mar po likilik Pwuhng melel o sarawikan may pinir katin ikiyang kita kapayata nilemeta ingirat partiyo sa karatanan sukset ulian kitiyo ya sa karatawat nilang kapayanir o atong alsantarsong kamo Jesus Christ. Amen. Kaya kadlanan sa matay uyakbur o banto na sa chief clerk kung roll call. Senator Tinapran, Pwuhng, Senator Kikwabi Jr., A. Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Songster A. Edgar, Senator Wilson H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Mike, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Patrigo L. Irons, Senator Aurelio P. Chuap, Senator Alfred Ken Latorre, Senator Denny L. Laben, Senator Edgar W. Licanet, Merry Christmas, Senator Tendites Walwi, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Neff, Yet me man. Senator Nelbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Nitaroy Simna, Senator Francisco Simram, 9 Mr. Speaker. A. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan ni Sansal magtay sa banban ko koro magtay ka kadlanan uyakbur. Muna tayo pan kadla mo ang Sansal ng record me Senator Ludwig o Senator Edwin excuse nan uyakbur nanwat. Muna tayo pan kadlanan uyakbur minulian tayo diyo uya sa bulmatay sa karatan. Kay pa niyo kapung tango pura na ninap samantay kauno code sa karan kay po ni o wawlap tango pura na raksyo sa karan wawlap tango pura ni soko waon ko sa bulmarlikant ko nanalang ko nankanyay ko wow toror o ang kaidikan koros nan palian triak momocho government
Maryland national, state, or local government. Wawan ke Kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yohanis. Wawan ke Siong Kapung Lapalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amui Siong Kapungan Koros. Wasaksit itungal Wawong Vice Speaker, Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kan Koros. Liman wawan ke lang-lang Samorokan, Holoisokan, Sarisokan, o lang-langan way kasampalkan na Chamber Ward. Men Pohnpei Koros nan Chamber Ward, pon kalapot o pon takapaypay kan, o nan way kan maslikan Pohnpei. Men pagkakailan katyang nan Uyakupur, o monatalban katla nan Uyakupur ay pan ponas Floor Leader Abram, pon kalway tayo nan tapos. Hey, kailangan speaker, muna ipan yang sakasakar kumukupura po itungal sakaratan kay po ni kapyung kay po niyo awon kak katyang sa pulmamu me kum mulian kedir mumot kesambal wojo itanaway pan prakan nan wewe sakse itungal awon kami awon kupai speaker wow ran mau kembagabay Honorable Senator Kan Koros ibil itungalan buwang Israel sabul majal kan me pachang jail me sing ran watch nan kalari ran waun Christmas hong Pohnpei yu melel rail kan me pepeyan men kapese kan speaker kam kuproye boyan kak sakara mot kesempal wajo pagi jalan kak corok tipan ira coror an samajat kalantar Amen. Kan salam mau kamagut memiyak dalan torok tiang on dampe Isak Limau, o pagi amiyak karyaman pan kamaguto. Kaigat kadir pon ng basic lima como Floor Leader. kalangan speaker nan aison ira coror essential me kom langatar sa machail uyupur coror watch o kunang melel yan ka kuyata kamagito pagi uyupur coror watch yan ka kre ran riyam pani tilakap. Chan salam mau kamagut memiyak Uyakupur Ward and Ray Geran Riau o pani titilakap. Tami men patroan ma tato kasampalkan surupan kakem saklalakap imenan langalang po yung motion dan kakuyaw pan karay-ray la sebelum matal Uyakupur Ward. Koros mautung kamaguto masani ay uwa masani show kamagut paitar sebelum matal Uyakupur Ward pan Ray Geran Riau me pani titilakap up maban miana depan karay-ray la kamagut maban kamagut. Ipatrawan yung rawat po yung essential me del rangot. Abil chansal me PTA so abil PTA me nakiro. Todo taong kan koros PTA kalep so yang PTA. Aga sambal rawat men Pohnpei tabe me tatawagan PTA me uya papa ap so kapali aray tungal panay na ipo ko so PTA. Abil chansal me natin transport pil uti po ki raka uti sang way pa konen Pohnpei natin transport nan Christmas nan chompung kasamal wo no seri tabe mana ne sent poen poi yang rail transport pukat en kak sansal me transport pukat business kan koros pain la transport kan magun patolong atau Pohnpei so to karapen transport uti sang poi yang rail magun kata transport arian kak sansal me ira kasampal pukat utana koneng Thailand katianan Uyakupur Thailand rob o tiaratong wen Pohnpei kapal sansal yang Pohnpei ansawat. Arkalangan yung kupramay senator ka sansal magtay koros kadto pwegi kamela me may koros piliyang kasampal kita iropukat. Sansal me senator Edwin o Ludwig masriyang patro pwegi ra patro tagan palipa. May kan koros magkatsabot may kadto. Kalangan yung kupramay o tay kadlanan Uyakupur o pambileo po na sa Floor Leader. Ay speaker kung kupura iban
Jorma paroncha chong Kampakapai Vice Speaker Honorable Miguel. Child Kadkadaur boni Rotoror, Komu Vice Speaker. Kalangan kamu main speaker, ay tungal rama wan Merry Christmas. Ang bang kubromo main speaker, Merry Christmas ang floor o Kampakapai Honorable Senators Koros. Ay tungal rama wan Kapung Payamaw, Pabola Merry Christmas. Ang bang kubur o ang Pohnpei yung sak. Siyang palimasalil palikapi. Patulang likon kala. Ay tungal waban kubro mo main speaker, kum kubro pa ay tungal sakar mesikan pili sabul mo yung tungal me paytay ternil lang. Protonan wasan mo ilam ay tungal sakaran waban kubro mo. Wow niki floor. Kumba kabayan Honorable Senators Koros. Oy rail son totongkan. Kalangan ng kamu main speaker, may naning sansal kubro mo may sansal. Memoyo kamu sain makasalita kamaltian Pwuhng sabon Christmas oy raidan kasamoto barakap irawo el kami lapati oh ketakla ni petition yo mesain ni pengrang kau nebo pag karaba mesansal neto ko Pohnpei ay tungal kato imensair agis irama betata posanan mo inatekat turan speaker ayap taulang rame iban patuan nan sampa nan Pohnpei tama kayo kasampal Chonway aramasan Pohnpei tama ba na bali arelanan maur yes mau uyas apul matail poko dahil chon tatak essential kaulim na miyanuwikan to o gumakitin transport ibaron kami lalaman 9th to 10th legislature miya ko sanat kama naman la o yung natatak makamangi may sense wano on pa ng transport boy tier mon transport ka nakapesang takato te poten biro saita wiki report so titar tekan paratam rantegok kay masani me kawewen akayola akay sawasalang tokon momotso akay prapala nansang robot kay kartawo kita kalian pay-payti kay kisabson kak mulatak on ka makalip Pohnpei i karaban recycle wood aranan kililitian transport pagat shortfall mamiyan sa wood uyat paytak lautre niya uya introducer in tilo tama karata shortage niya pagi sensuwa na wo ya pagpultier mon pot katanak la armay legislature may nansaw yun nan sesenwat mo rin film pamanaman naman kamakatiyo ba ang uyaw ko patrak na yan kakuyaw o report sang palianak sa gatin patuan kami lele mamakit na parata nan makitin inunuwis na kiyoro malalang kamasak doon tatongkan apol ba na ano yung uyaw murinmit so nga naramasa kayo mo uyaw makitin ang kikay princess pinsang tatawag te uyaw man polisan uyaw kaya siya na ano kay ratam yan Pohnpei ang kikay lamalang kailail o sa din sunogli tawan kasanti ang balikil irawat ang nane ang kapitapol Pohnpei ko kaya mamasa ni Pohnpei sarawi ap makit ka esolar ni ini Pohnpei sarawi Pohnpei culture pun main speaker ay tungal kapeng pagkakatan taulau mani Christmas kayo kasampal met anawali anane mo ipapanin Pohnpei anane awali ralakan me sasabi song way observated ma disaster rin labag song kan kaya man say mok itiyo ban susumer katakatoki peris song kan imagdalan alalan sa ang kaping Christmas na magkatuwa-tuyawi, makambag. Dahil anak at kuyang kumaratay. O walima tamu-tang ko ng uyawi. Ang iramidan sa karagimang speaker, kayo imantata, floor leader, Chairman Inorenti, Senator Edward, Vice Chairman Inel, Senator Louis, Senator Irons, Tuntotok, may patangkit,
o kayo ya tunggal kaping pang kubromi. Pwede mo yan sen kak patawang o yang ka school ayaw taut sang mokitriyaw mawiyawi nanwen kuwang. Eyo pitata piyala kalian library, public library, archives, museum. Eyo pitata magmakitin tourism sa ilak kata. Nanwi kayo ngayon Senator Louis, Senator Irons Patong tuntutokan Pohnpei Museum Israel tuntutokan ng Congress sang FSM o palian Historic Preservation o Patong uyapan conference yung mauyawan ng public library na kanya o yung kuhaan. Speaker, payaw-taut mamiya na sang nan makitin kawid po ko uyak katong laut nilil rey o kamil naman yung ay senatorya manuyang palabalaan kawasak wewe tokyo kasampalin public library, archives o museum sansaranwat when Pohnpei kay mamasani tourism niya public library man service kan total lelutan na makonong wasak kasampalwo library, archives, museum kahit uyawita po yung tourism ang men Pohnpei mas kailan mangi kasampalin tubsaw ang kawit tubsaw pat kasay patakan o apali nagtala patiyan Pohnpei more ren kakiyang nayaw-taut ko wewe kituan mo ren Pohnpei nan mokit mamiya nan conference what man speaker when siya na may bil kasaleta me leranwat sombong nagyero niya tinaramas toto kayo kabureto sang lelsema na ba wagi mesin kang kakatiara kata tinaramas po ko yamuma wakabureto sa ipan miray wasan yang aga sa mantub sa utat kasampal kayan sa paral kau kuam sa ipan ekop kaburburto maniyo raman nagtahil sa kulman ki tub sa utat kasampal tabame wisik sang nanmoy Spain nanmoy Wales nanmoy Seman Japan may padapato sili nagya tub sa Pohnpei lel nan Vatican Museum Rome tub sa ko anane dahil nga kawatato uyang uyabang kaburburto yeyi yautapan conference no yawi uyapan eupana region Micronesia region and eupana cooperator tubsokan magwasiklasang no utan sa pulmatay and purotong milimatay kanan region in Micronesia nang ukaryaw sa patuan patong tata main speaker muna iban sa tata main speaker matamatawon hit senator ko mo pilio bang kapitulong nan session murimit en kak kawata ko sun na tayo authority yaw mepan itita sang kamanaman nan maluwet niya tayo ban intita na isi tipso kasampal patsaygan ay come to mepan talk register o kamanama tipso ko bang guyamin totoo ko naknakla pwede ruyatan sana nakay tamaraban saya tamaraman saya tamaraman nakitala at kusun na tanawali toto kasampal toto nipitata Pohnpei wot ananen naknakla ong tiwot o titiyan murkan bagit siya kasampalan win Pohnpei o taken Pohnpei kan ito surasang itiyan naramasin Pohnpei kiro-karyaw mang speaker sa patuan patong bata ano kam kubro yan so makawewan roka nang may nakay kamumayad kaw tingin nga ito-ito mo sa kamanyang yun caravan speaker sa patong may tingkano matang-matang may kuwa may gusto parki ora sung-sungan kawata bang karanyang momon Polynesian Cultural Center may pato away maraban kilasang magit kasombal kalang kay isang nan taken Micronesia oro yatar wasabis kaliyo wasan kamumay tume karanyang ban ibatawan may meniyap kanyang kali anang kawit ka na magmagitin tourism nintuan kabanaan kuwam asa karataw ya kawit ibatawan nan region in Micronesia wasariyaw mauyang uya wanderan sampa wasa kasombal balaw awas ito sa Laut Rock Island san balaw
Eunan matol. Imo me patuan saya laut. Kasampal gue bantotok no ya utanan matol. Mawewe ki. Ketai kolokol wasa kasampal patuan sapul matal tiak songkol me. Konong talang kamau yala. Kubur pana kamau yala. Pwuhng ka kuya sawasaman kayan way. Ari speaker Ibatawan kami lele, kono resolution niyo on dalalal tasang nan malwat ang rawat. O pagkatarayang abasam Congress. Rangka kawang ko sunod me sabol matay tiya ko tibsaw kasampal ang kasansalakan kak kasansal masalikin abasam. Ang ata ka school. O ang ata sangon makitkan me panguya to the festival of arts ape. Abo sa panguya main business. Mum niya Polynesian Cultural Center nan honoluluawal. Irawat penkagagis quality penyataan mga sani tourism showcase kan manuyawi agus kuasa keras bakwa menyesan ayah katapan turis kan dan patutur itu. Dari irawat resolution yung bang patulong sang rental location enka kale kawai to ututin maluat ang abasam Congress. Iman kan sang kilaw patuan. Speaker Ketai masani laut tiak, ketai masani laut patapat, ketai masani laut kasampalan tourism. Leadership, melel malan wow, leadership in Pohnpei, anak-anak ni takyang, usa-usa, ibanaw tumata. Pohnpei anak-anak magalakal, Pohnpei anak-anak lalapak, Pohnpei anak-anak unapak, kita lengkap. Kino mo da so mo kan mabang kasalal wala mo no volunteer to nil matalwat togi panan bonson biru tampay law ap siya ko muyuya kan magtay sa bulman ki wuksang wasan mo may tigan perkakata itargir kelang katuan ton pitch kan jonir kan aragangan katuan ya utan mo niya pan sa bulman tay siya magtay gento tongki niya tay ban niya apali karena yang nintuan kapal-palin siya kan konten. Mawo etoro kagalit sa bulman. Ari sang ni karabakan iwalianti sa bulman mo. Talagay sa riyaw mapatuang riyaw. Uya tungal kaping pangko promo. Uya tungal kaping ang legislature wat. Ele tamu sa paigare sang totok riyaw mo sa patuango. Pilkak kalwawi uya pan totok manan. Udalanan katayalanan totok. Ay tungal sa karatama doy pagi. Mami awasan may sudalen ay rail senator ko may sayo ba na enkap pusa wasan may tungal law sa tukakatalal kalangan may speaker o members para sa momotel legislature Speaker, kalangan Vice Speaker o oral report masansal kalangan from women kapang kayang kamuyo kumailkan na yang padang sailok the conference mo uyawunan ng Pwuhng napitata irakan mo kung kasaleta Imen patrawan makmalban katkilong report o kawait makum kasaleta kan and yang along report o resolution kan mailan bil katkilong pa napaliala tatok ni unsak kalangan ng promi miat masan na ni Ratoror Komis Senator Simon Speaker Mone pan patro Imen pagi ay tuwal sa karatan kay puni wow ang kagpatrang sa pulmamigli sa isang lang mansang ranwat nan malwat man patuan mo common pies speaker floor leader and Senator Kadkadaur essential me ranwat nan mod ang calorie dia o kasumpalin way kay patang train so nanay matal Opil tunway kanya til patwang katay. Speaker o lokok malkatin ko John Pot. Opil miat tunta tawin PTA me. Tunta tawak by PTA stiyang pay-pay. Speaker, itual performo kawit. Imen poki kitailan kotsang ng session. Recess. Kitail saman option kabna EPA Treasury ran patapan po tayo.
Thailand tiada da isu memia. Ma dame komport kan wujud pana absurda poi lah. Ma surda moni iwasa moni ka kosang yang ansawat ko rawat o lakap komport kadang ka poi lah. Ma surda account you ma available. Mia submatel reserve account kita mobilize. Ma mia reserve account kita tatanggi paisang komport kan koros na wujud pana o kapupur pasang. Speaker o olokok malmani netron way maruan stosa porongkak saya kita tangga kita artungal pembuatkan kolonia akai mengkiti retang lel madalani tiarok ta madalani na tintom pot centralized kolonia kiral wagtok sang madalani tangatang lel kolonia ay so mer lelang EPA lella finance restokak na pila tompot gat kawewe kan metro isto pilmeniam patuan ta tami rong sen I karapan na ipatuang yata lamat matawat o mengkamagat kita dan recess po Israel kan mapuko kita takot ng patupang kuratay mamelil me sotra moni kaitik ayon sa pakita is me sobong ang sawot I magkatela na nagkortiyang lali apali Israel tuway kan me unapatar na kila pumpot kurang kak insiramaw kinang Christmas Are speaker ay tuwal mata o kawit Italian recess saman governor's office treasury EPA puram patum one legislature o dia tel pantira ta tamawiyawi akteka kotla pali mamele sulamoni amon le kunong Italian ka kawit ta reserve account ang kaktato nan senwori treka kurang out tamang repet dong kita Speaker, we are going to do it. Karyaman. Saya ibaan po na What Ivan Boriman, but on the Gama, we are to all point of privilege. Mowa, Ivan Batan, Komu, Rail Kan Metianger, we are to all Sagaratan, Kapwuhng, Vancouver, and Samaral Court level up, to the Kuburmo, Sansal. O mental korus me katpen te patapan ranwat o ya kupurwat itu walwa Vancouver speaker five speaker floor o ibilmen san gian so mokset o bilwiya itu al merry Christmas o yangai kan bagay legislature korus o bil kapatayang rail kan me yang PP yan submaday men kapese kan Pwuhng submaday purun ranwat merry Christmas o korusya Speaker, iman patuon pag kita magtagak puwan sa mga all kasambalman yang pangkalkat ng Bagamban mo iten kagtula ay biman patuon We are to around on Christmas. Ong Lieutenant Governor, o yang ako ni men paron pagkatayan ka pilkat kiyang ew apalan labolako. Ilmiya all riyaman ma ibilman kabese Mr. Speaker. Mabapali sa pamatail office ng Pohnpei Consumer Organization. Ranwat kampan the office in TNI Kadkadaur. Naraya pun, kuya Israel kay kairunan 10 Israel, me uyawita fix. Yay, nangground pon tagawu, o lar batawan yamaran hold sayo, Mr. Aloka, utail ng kakpil batawan yung ew, labanan, tirar lapulop. Kaya segala orang na national point of privilege. Dahil men Pohnpei, dahil kasambol lagi. Dapat masih na patuan. Mga angay so, imig kasambol lagi, my brother-in-law. Riman dahil kagpil, kung so, lapo-lapo ka ma, itong mga, my brother-in-law, Coach Madrinim.
Speaker, ni motion yung me iban barawan kawit. Ben barawan me sanggoros me panabali kira me pitchen pot. Barayan nansam madail coat. Relaut silu, the chapter silu. Abali redik kay me kodilal riyesa kwalu. Sure me agot taibangkak barawan yang Israelgan magtaibam ng kamotang ranwot. Kaya ko sanitier me EPA o kapna mon ran tuwaisak and parakan ban segla Israel ban kadaroto robot you. Robot what? Rain chombar tabe me yang legislature cycle to bakeo. Remain iyo karwe makarata atau what agis po yang parot. Pilnan kusunat water perwasam auditor's office Pilibankak examen tatawag. Eri tamang tayo bang uyayang may bang uyawi motion ang gaguyawita. Abmel may man parawan ranwat kamotang ko sa natin. Nagregag first reading ranwat o second reading lakap. Palasang dahil nagkag-recess o Kadkadaur bisa bang yang rai lawar isek bayar ang kakaunap will tayo bang kakada will preach rail fundamental rights. Imat kalang community. Speaker, jaga kamal na finance office. Taiban Kamal Lebanon Show. Trial Kamal. Speaker,
O trial kat ban rotoror komu floor leader. Kalangan speaker ay chungol siguro nuwa sa palpan promi. Honorable members, bilmen chungol ang kiyan sa buwang ki sabul macam kriyon kapname yang pacang dan kalari pacang sabul mate chungol kan speaker nuwa men pacuan ngata kamaguto peguk cayan suspend to business sa paltala pan nampe sake may standing ang report. Kriyaman. Dan salam mau kamagit memia puagi mia karyaman pen kamagutok tay mia pan order of the day. Ye standing kami to report. Oi ban pona sa chief clerk. Speaker, kom kuproy yan pa usama ay chungol sa karata. Nak floor leader. Ibilmen sa kara program o pagkak challenge kak place standing ang report ng upgrade sa kisula panyal risak tayo. Kriyaman. Kalangan floor leader. Puagi kamagit mia ya ro karyaman pa kamagiter. O wala altar ay men pagkita challenge place kamamatan report. The report number of creation kisula panyal risak tayo ban sa bulmatay standing kami to report. Makaros placer ay ban po na sa chief clerk. Standing committee report number FG sa gisulan rin sa payo mepet Governor Communication number wali sa kriyola rin sa payo sa Southern Committee Resources and Development. Ngayon, event po na sa chairman ng R&D. Kailangan ng promi, Honorable Speaker. Honorable Speaker, kuriya muna ibang pacha. Men cakar ku promi ko mo yung kachikiyang yung muy ay cungal cakar kayo po niyo wawan yung pacha yung sabol mo. Honorable Speaker ay cungal wawang promi. Mong Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members kan. Kuriya mo yung yay cungal waw choror. Pangkuran. Kuriya ang kapinaw. Sa unang Chairman Chayan ko, brother-in-law, William Bachelor. Yang agi staff kan. Honorable Speaker, men cakar Romeo yang agi honorable members kan. Kaya kaciyang nan masan ben starting kami to report. Upkari sa kisula benyal risak payo. Kriyaman. Diyan sa lang mga kamagit sa chairman ng R&D, Senator Edward. Karos mautong kamagit ito, Masani Pwuhng, Masani Show. Pwede kamagit ito po itatay kat nan Masani. Kamuy, Senator Edward. Kailangan ng promi Honorable Speaker in kaya sa palcha ay chungal sa karang walk. Honorable Speaker, kung priya po yung pachawan ulian sa Pwuhng Committee ng R&D o aralabe, standing committee report of Kriya sa kisula vendal risak payo. Nauyak sen, Governor's Communication, wali sa Kriya o vendal risak payo. Pachawan with nomination in Pardon Henry, ang Board of Director and Pohnpei State Housing Authority. Wala mo ito na ibang ulian sa Pwuhng Committee ng R&D na kubran kapina o karyahong kapina ang aking right waliagan Pohnpei State Housing Authority kan ito na namin ni Menet sang ni qualification to education background may pachuan Obil nito na ipachuan yauya namin ni Tedit Pasabal pachuan uyayar Filament Port in Pohnpei Housing Authority para kay isang malaro bililito ng klokach esansal may sa Pwuhng Committee ng R&D namin ni manage siyang nanmalang kabungan pachuan nominee Jay o bilsan sa lang sa Pwuhng Committee na nominee pachuan siya health Roson bangka kuya chup ko Honorable Speaker even ulian di sa Pwuhng Committee ng R&D o sa kartita mo sang nan educational background mesansal
Bank Promoin and report essential me renominee Pwuhng Bachelor of Arts and Elementary Education. Nang lokach renominee we are councillor men on V6AH School. Abil essential ang sa committee my experience menamin the renominee Pwuhng nintuan na we are port in Pohnpei Housing Authority. Sabun mo kami tinarenti pa Pwuhng kami alala nintuan we have ang karong-rongkan we ang renominee report wa chicharan pa choto bang promi bang pranano bungskan selang kakachkiyang kupurachail nintuan sabun mo kami tinarenti au chungoto report the renominee bang from o bang pranano bungskan. Aku percaya honorable speaker, penggak kaya regional report misalnya Muhammad. Pwuhng kami dalam dia kawit coror macam Pwuhng sang kaitin kami di RNT ya honorable members kan. Kalangan from honorable speaker. Kalangan Chairman Edward kung kapesipan report ng Legislature Kalangan speaker, kong kupura muni ba yang sakara ingkak Pwuhng sakarta wakan makong kiang kia pulian tu muatuat tinggal sakarta wakan kun komi wakan ke karyawan kapna lower paiso we honorable members ang karo speaker essential report mesang ren chairman and come to what song karo sa utata report what kamele me sote Muwa emen board member WhatsApp hari beliau men inang kian beliau kak yang ya tetapi apa min pagi tamu tu saya lengkap show kamagat paitar tayo tingtir masa na pen report paros may utung talent sa pulman kita report masa ni yay o masa ni show kamagat paitar ok tayo sa pulman kita report number upgrade issue labniya riyak tayo sang committee RNT may the report Salam. masalah ban po na sa floor leader Nuwa man Mr. Speaker man pagik challenge chorok ti o apali item ng basic riyaw may unfinished business. Karyaman. chansal kamagat mamia o mia karyaman pe pwede mia finish business. O iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Pwuhng line is a code relating to the full-time service of senators of the Pohnpei Legislature and top cabinet officials of the executive branch. Speaker floor leader kalangan ni men Pwuhng ngata kamu kita pakai muat kesembalu wajan ka kuya kupurki kemudian ko senat nampe Pwuhng isek lebanyal isek tayo. Mia karyaman kamagat Mr. Speaker muni ban Pwuhng kupuramuyo kupurakan mesan sadar ingkak Pwuhng sabul memun lapo po meron ngata sa matay uya kupur choror wat Pwuhng o kalupur ran maun Merry Christmas o payah maun parakap mesan sadar sang honorable senator kan chorus. My Mr. Speaker standing up the report what sansal me yang kewajiban ko ay manpata regional chairman o committee
My Mr. Speaker, po yan kag tawala sainsal me karong-orong uyawi ang pilwat. Niya withdrawal o alawat-awat KU. Karong-orong uyawi ang executive melel option Attorney General o Attorney General pisolta yang pati ang karong-orong. Nan karong-orong sainsal me kawait me ban miye written comment me ban kawait committee. Dari Pwuhng med my Mr. Speaker o Pwuhng kamumatang ko sa natwada noong kasambal po sa irata po ko ay menuwaw karak-karak pada itong altramintayan ko committee o pagkumalwat kailang ka kapantela tatagwat putan report and kakapulong nintuan we have been tatag. Kahit kumalma minto. Kopralan sa yun po. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balbang kupura mo yopan kupurakan koros. Itong al sa karmisikipan kapatayang, itong al sa karanwa o ran mawin Merry Christmas o tamatay karyaon kabina o Mr. David Mepatian o Regal Mepatian kayo ng kalari. Sang niwawa pa na magtay sa bulman kiyar may Mr. Speaker. Niwawa karakarak, kamagat malwad dahil ang kakamanata kamatang ko sa nadwat wat kayo o kopuralang committee. Chan salamaw kamagat memiye dalan kamanata kamatang ko sa nadap ko na isak laban na isak payo o kaprolang committee ang chayan ko. Karos mo utong kamagat masa niyay uwa masa nisyo kamagat paitar miya masa na speaker pamuy pa speaker Kalangan Speaker ay tungal sa karanwaw sa pal sa karoy kami on the karyawang kapna on the floor kumbakabayan o po senators karos may makapong gumelel kamagit mamiya may speaker pun kapurpurlak opol kanina iban karasabago pain ngay may speaker nan komutan ko sa nadwa tabil patulang local government kan pasanan ko sa natan win kiti mabil ganale toto kan Pohnpei state government 10% silisak essential mapinin wa uya authority me peleliti pukiti metro kanganwar somasan ko usap o relakan mintuan uya panapalo ari rumpan robuka dananen apal kanainay kawit on essential po buwe gisang riau ban uya makosun datat manaman ibang kabrela labamatan lapal lampoy labalap kitri te ibang essential legislature nani nangon ko sun network ang buhay ramas o pilibalin siyak mo po ko. Pero laot bimao, sansal may apan liroro, tantaro, para siyak o yuya katutaukan. Arang yama, makituwat pa niya. Semeta ba? Legislature kamanala yawansaw kusunat yung meman bantaw liran unisak sa ilo kalam mimilikin Pohnpei kan so lalaboy na iraw contested o isume uya kana pagkata iraw tautang pon rosin po ka o kaula iraw bukat kasampal buwagi mata-matawo mama apa tapano kusunat yung kakauta buwagi aramasaman te aramas tapa enutan begitu mekot uktalang kak tawilal uya pan ko sinna ikabing ke umulaki kamtian kak joko apalimaw kawewe etapano uya ta mekot mapal ang saboy mater kapang hello my speaker dahil mga pala naramat senta talk Pohnpei ranwat local government ka tildanan na armas mabilkak yang sa usay pagkatata. Sang toto. Arya itungal kapag nga
Imon karasabago pengayo kokono pun makusunatet manamal na ay bano na batamian niya. May pagkongles sa karatan at may speaker. Kalangan ng kubro mo yung member ko. Kalangan pa speaker, yaitu naman yang masin dan masin naman kamutan ko sunod na kung ano isak naman niya risak sido. Risak payo. Komisioner dikanet. Begin kami vice floor honorable members. O melel, nawaw niki kabina. Pateng kupuren ya mo komokit memia pegi bil kolokol reservation ni utu ete tame vice speaker soen kawi imen melel chailanane check kene ya bill 160 pegi eban melel effect tail songe me William Legislature na ne BIL ngayo Senator Simon ma bilwet pang kamana Pan legislature pangampanala pilwet, wiala ko senet kapina pansain, wiala ko senet, wawagi sa panusain, ansyo mata. Pilan si Ode, Mr. Speaker, irebil kasampal imen pil pateng kami. Lepitata yang moment na tayo pangkakapali melel, ansyo. Me legislature te isme pantiarata me niye men permanent legislature sudah itawen ko sonet ma ko sonet wet pan man ya moment ata pangka kamokit immediately remove process ya moment by resolution te by sin ko yo me pangka ketok kita wasa met me kasampal gi Mr. Speaker kalangan di support motion me kalangan Bawal Senator Likanet, kami Senator jawab. Kalangan ko, Mr. Speaker. Speaker, kue kaya siyo kumkatin kubura itu sa karatan wawan patang atame. Kumay katin atawan na kayan kisi kapano. Wan kung kamoy nanjamba at wan kung kamoy Speaker, Vice Floor Leader, Members ng Karos. Siguro wan kung Lieutenant Governor, uir kan Karos yung patang trial mention ranwat. Mr. Speaker, ipatang kupuran Vice Speaker o Senator Dikanet o tungalang concern ang pil me patro mon tayo sa wat. Esensyal mami kusin na tayo sa me mo na pali rawat o LB 160-24 pan songen ikis kalalala. Mr. Speaker, kailan ayo tripin legislature ko koto niya siya makusin na me mo kakauta. Pwede nung wawan naging melel, uya benda talk, na noon Pwuhng kan, kinparoon uya mas lagi. Siya insya naman ang legislature na iyo. Na toto may patriyang ng legislature, uya pistis men kay. Arasay langgi, aray tuwal puko, private. Kwen kamar Pwuhng. Ito may selitinan ko sinado, restrata tawang public fund. Ay mamiya, koko tolel ranwat. Tama patro mo trial na pang kamanaman lang, Mr. Speaker. Apang resiti siyang trotroy. Ipang karasabi ngay niya siya may uli-ulian mapuli-pulian Pohnpei pon. Uli-ulian mapuli-pulian Pohnpei FSM pon ng kamatong. Tak trotroy king siya ilang kamatong. O siya rin siyang standral yung ikatuan siyang ng public fund. Ay rawat ay ningkasampal. Kung may malaw-law makak uya sa mga puko kay sa ilang Pohnpei ta FSM tayo ko pupura kasunat wad pan mau kay karata puko ang may pulupul tesyo yang kasiyang palagi palilasang tamag drive mamasa ni rawat ng chamber dari tamag kasiyang bal kirtan way te kirtan amenamen yang siya may magkat peleng kamatong siya pakiw since Chandral kena pali ay tol sila. Ari man dalang kupuro mata way rawat o kalau late nan sa maray mata kan tam mele lu ko nang kutay den kakaway sang met wagi an kakarta way. Kailangan Mr. Speaker. Our Senator jawab. Miada masih naben kamu mutaan
ko Senator Pwuhng isang lamnyari supay. Pwuhng Senator Mogus. Kalangan Speaker, muna ibanyang pato ay tungkol sa karatan kay Pwuhng and batong tamet yung mo. On common Mr. Speaker, Vice, Floor, Honorable Member kan Korusyo, ay tuwan wawang koryang kop na o irair kan na batong tayo kalari ranmot. Speaker, ko sa umbal ka kumatang ko sa netwatch ko kay niya sangan organization kay me mangon government ka kanana batong pweki ya kulong ka tayo la tayo interest nan song kay makan miyawanan mepit menel mepit song investment ate we worki atailin investment in Pacific Island Development Bank utang katail kan Secretary of Director of Treasury o aman sang option legislature kan batong we ka karab trust fund kan irai bil kan batong we ka karab we ki mi atail investment mi atail interest nan song ko tata money in public funds Jemko piltueta. We work mak Taiwan kamanala kaumatan ko sa network Taiwan ki sang rail. Taiwan kalika sang rail na niyang pitata sang buka tayo mo na Taiwan we work tamu yung na sabol material investment in public funds on Win Pohnpei. Ori tame sansala sang pais ningawan anana patrok kanay kaumatan ko sa network ko ki piltueta to local government kan palilaw din local government kan aray to part time. Irail pilkan ususta sang ni raw yuya ususta raw yuya pukonan government. Ari ikami lele makoson network toke aramasaman de aramasako ya en inan isingokan me tok. Ayaraman tail songan ke uyata ko sonnet yo mebano kar yung kapal nan totoken government. Ari imet mi men batong speaker kalangan. Speaker. Kami Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ikatong kaway kan paros mania ay kaysa bali sa karanwa. Sansal kamadang ko sa network kaya ka manalawa tawat kayo o sa inang kami. Kira kasi umbalkan kakapulnan kami o imen kami relem niya pa na sa inang kami pan check irakan paros mesansal sangan o senator kan. O sansal makosunod sudo kung kukuta po ito karamasaman. O kusunod what apaliyat member in legislature o right director kan magkabinay tiya to kaya kamanala. Elo po ko kan pansansan nan karong kami. Apo yung government may Mr. Speaker nuwaw karagara kami bagdala na rin tumasan po. Kariyaman. Chancellor mo kamagot mamir tayo ruting timasin Taniyay, huwa masanisyo, kamutan ko sunod, masula raiban po na sa floor leader. Kailangan Speaker man wow pagik chailan kak suspend order of business o churol tiban miscellaneous kira churol. Niya karyaman pan kamagot. Kariyaman. Dahil karyaman pa miyaya rok tayo tulog tiyangar nampe aisak limaw o tayo ban komal miniteo. Ban komal miniteo o iban po na sa floor leader. Kailangan Speaker kung kupura po yan kak chor isang alliance yung German R&D. Kailangan promi. Kami, Senator Edward. Kailangan promi floor.
Pwuhng honorable speaker kan premen kaya bal jay ngol sekarang wow. Imen sekarang promoyo honorable members kan jaga kecilang ban nominations. Kakariam. Riaman. Chancel me komogit mi ayer chailan katiam par nambe Isaac Limau yai retoror utai katiam pon nambe Isaac Limau yai retoror tai kat katiam pon nambe Isaac Limau kami Honorable speaker kaya bal jay ngol sekarang wow ini legislature pacuan kaprayang mimin pacuan motion jalan kecilang ban nomination. child komal ma minute child kat panera toror kamu senator Edward Lan honorable speaker pacuan motion jalan sila. Pending government report, the recommendations that the government report, the 362 Riaman. Chancel mo komogit sang Chairman Edward chailan katiam nan usus pen nominee Mr. Pardon Henry me committee in R&T recommender when we are member and Pohnpei State Housing Authority. Paros mo utong komoguto masani uo masani show komogut poita traibang komal lebanon show o men patroan chief and past president tarobuan ususkan. Tayo sa bale, no, nasa bulmatay Uya Kupur, o Chancel mamona tayo kumaltik tayo Chairman and R&D Uyayar Kamagut Thailand Katlanan, ususpan Mr. Pardon Henry, when we are Board of Directors and Pohnpei Housing Authority. Chancel mausus Uyawir o sa bulmatay usus, Riyasa kayo o sa Pwuhng. Met mawag tayo kamanalar Mr. Pardon Henry when we are Board of Directors and Pohnpei Housing Authority. Kalangan, Speaker, kami, Vice Speaker, kalangan Speaker, ipatawan kami lalam, iro kasampal, riyakis mamut, Legislature wot makara dekat pian ranu. O session wot, special session wot, kan rai geran riyak. When kakapali irawat kayan ke kaitanan sa umagdal mangi. Remember doon yata kamu ketiyo man Speaker.
Momotel Legislature would and community Lebanon so. O kami lagi Committee and Chorus me Chairman in Finance Pan Mange. And Pahrek wali ban option Governor to option Governor Treasury o EPA. Pwuhng rail we sang rail. May rawat ana field administration matter kakapali te yamomo. We baneng kakmiya. O tel up sapala. Kalau kaya itu silumur itu wasaranut. Pwena pali tamu tananan. Ote transaction. Apa konon dalam community. Pahrek nanan sewotau. Kamjen koros and kacobai komotang. Boleh benar sehingga benar EPA o treasury o PTA orang tamu kita cobai. Ini nengkau sombal rawat. Uya ke kamu ketuman speaker. Berbana kalau kaya walap tu selu. Sab komotang call time. Kamjen koros entau lah. Kariaman. Itu wanita itu kamu ketiup air. Kamu ketuk Committee Chorus and katian antotok you. Betul ke ye hire maktai loyang meleta uya kupuran rangut ye sojalal tan transport kan memben Pohnpei patrawan ton yalamo o sote poi lan ton totokan PTA kan mepil soto uya unialamo essential meira kasambal yumo o Committee Chorus pangkatian antotok kasambal wut Koros mautung kamaguto masani ye uang masani show kamagut paitar o sansal menan masan pe Committee Koros and katian nantoto ko luka itu palikan koros makonangan luka itu me pitata ire kesempal ye palian moni palian EPA PTA o wasakan koros authority kan koros meyang ele tatatok show boy kan maparatar option kabina masalah masanya penirawo ay men kita Thailand ruteng dia sabulman kita koros mautung kamaguto masani uang masani show kamagut paitar o Thailand sabulman kita hilakuwo o Thailand katiang nan kamagut toror ye Thailand komal di Lebanon show o sabal penakulak yu Thailand bawa penama speaker kamu vice speaker kalangan speaker iman peronia tahu kamu ke Telangga kamal di Lebanon so moitang kamtian korosan kak wewe yang palikan miar nanilok uprong sa balbana sudah tahu ni kelak siluran wat pena pali rawat Kariaman. jangan salah mau kamu get memia koros mau tung kamu get masani uwa masani show kamagut poita traiban kombal di Lebanon show o Committee Koros pan katiang nantatok o rup o tiara tong trail kapal bebitata iro riau mesansal poktrailan nanti yang apal ialah ranwut o traiban sapal pena clock silu ranwut murisowas Koros mautung kamagut masani o masani show kamagut poita traiban kombal di Lebanon show o sapal pena clock silu